Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kampung Desa Tufah Jelatan Gemuruh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam Assalamualaikum ya abi ya ummi, Assalamualaikum ya abi ya ummi, Assalamualaikum ya abi ya ummi, Assalamualaikum ya abi ya ummi. Salam saudara yang di kampung Katikuna, salam salam saudara yang di kampung Katikuna. Bapak sinan tunggu Allah saudara, nuhun kamu bapak berbangga jauh saudara.
Terima kasih.
Allah